Manipuri Rod Kamarat resolve kasahi ngalei hiwi matai mi thui gaji ot ngasa phulungra da Rahul Kantina hanghaira. Myanmar nainili mi Tangkhul da thisanghaira, Tangkhani langda sajahaira, India na khangjon operations prama hapokhaira. Emporium Training and Consultancy Private Limited na Ukhrul District Administration ling shikda Emporium di khangasun career guidance ang ranangi rungmi haira. Leikayang ator. Aja Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen in the pamidale. Pau bing may saina ngang rumsa. Manipuri Rod Kamarat resolve kasahi ngalei hiwi matai mi thui gaji ot ngasa phulungra da Rahul Kantina hanghaira. Sothang Congress MP Rahul Kantina Manipuri communities ngadate de we na Congress kathana bingli samphanga. Pau hi MP jina Twitter leak kapi ka shokna Zingkum khani shikha Rod Maratra ka hai kala ara president's role hai ka hai wi thilila PM Modi na state hili mong rang da khalei hi ning kharikla ka da Rahul Kantina kapi shoka. Manipur we mi ping chingri ka hai kala stability samphangran na da Rahul Kantina kabisangan. Crisis wuivang ka bonga solutions ning ka chang wuivang Indian rejum naw ka jivana khokha sada na ning phulungra da Congress MP jina ka thong haira. Conflict resolve ka sa itumui national priority nga sa phulungra da Rahul Kantina kabisangan. Myanmar nainili mi Tangkhul da thisanghaira, Tangkhani lang da sajahaira. Aja hontang Myanmar li 7.7 magnitude naina khungli shim buildings hivariri kai gata chili mi shasha banfadale. Bangkok li high rise kai gata li construction workers hang phanga mapha khwirang ayang azine na dangda Mandalay Shong's apartment blocks akawe akha akai lungli mi hang chiko ga da pandale da Red Cross officials na AFP li pau mi media bao thi shurda Myanmar ne nejili temoi twida mi Tangkhul apa khani thi haira Tangkhani shaga thum saja haira sha shama samphangla leidale kan ka khui ot sama hungtale wunchimui jiling sunda Prime Minister Narendra Modi na Myanmar with Senior General HE Ming Ong Liang Li Kharjan Sahiram kasak atam hitharan khongnai ngalei kala ngasot naw akhasada India na Myanmar lingurumta nganingda legaji Prime Minister na hanglu shithaira Indian Sarkar na operations Brahma hapokta nainuna sakja bombing jili khangachon wa phokhaira operations Brahma jing disaster relief water humanitarian assistance search and rescue team thaklak ina jihohaira da hanga Emporium Training and Consultancy Private Limited na Ukhrul District Administration ling shikta Ukhrul Mini Secretariat DRDA hold the employment link career guidance ang ranangi rungmi haira. Ang ranangi Chili District Skill Committee Chairman Deputy Commissioner Ashish Das la wazangam. TC jina kamatwili India Sarkar na ngalei hi work skill capital nga sa kawai ningrin leida khalei gaji hanga. Pakhaila kahai apongji kwisang da skill Indian missions chili shuru kwikawai kadam naupingli kasatsangam. Rubaru Mr. India mingpo sampang kahaya songo shimrung sungla ang ranangi chili wazang da kanuitot ping chili kazum kamichan hangsanga. India and International Operations Manager Anirband Mukherjee na skill training kala okothui apam ngatatay dali ot sampang kapay apong maramli hangjithaya. Temkui house kala itumli ot china Koromranu da Mukherjee na kasatsangam. Ot sampang kawai, ot sampang kapaya mi nga sa phulungra da Mukherjee na kasatsangam. Emporium Training and Consultancy Private Limited hi National Skill Development Corporation, Skill India International Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India where zingli affiliated la accredited sa kahaina. Consultancy jina khanuitot lakhani katali apam ngatatay dali luxury 5-star hotels, cruises, airlines kala airports otpam samphang sakhaira ta hangam. Aruhon Emporiums na ishiwui training center Mandri Bukri Imphal li Manipur wi khanuitot pingli skilled chishutmi la recruit sada khalei na chi. Aruri Emporiums na countries magada khanili ot sakhawai skilled youths hire sada leya. Ukhrul district li rungkhami angra nangi chili candidates shakathum hangphanga warships ngadatay de with faculties kala chishud me pingla wazanga. Pau hi Ukhrul DIO na mi ka shokna.
Manipur National Institute of Technology NIT registered with Shimpamli hand grenade haikasa phakhui hairam. Grenade chi Khiyangge Maning Laikai Iril Bung Police Station Imphal East District li ajahon sotangaya taika khuina. Otsak ji authorities na underground outfit li ning khamong leya. Police report athishurta proscribed Ganglei Park Communist Party People's War Group KCP BWG with suspected get rates na high explosive hand grenade aka last warning the talaga ngaya pung tra shikali high kamina. Warning kapichi grenade ngalem chili high media NIT Manipur we registered kumukjam tombali address kasanaji. Pauji kasha aina Ibril Pung Police Station with team na Manipur Police Department with bomb disposal experts pingling asoda vayangmiya. Bomb squad ngaya pung tra da aka Michaeli grenade chi diffuse sami hawa. Preliminary investigations at Ishurda Osagchi underground office na Lupaga Boli Ngusundalera da hanga. Ka KCP PWG na Ochotchi officially claimed kasama lemana. Police na case tasang the investigations that delay. Kayang rebuttal Shakani Pungzat Kasa wuivang Manipur Police na mi akali tukui hairam. Zingum tumra mir na akali banned cough syrups bottle Shakani Pungzat sayaji. Tugukuiji Imphal West District Samuro Bazarli Merabai na gari khani khangata koi pau mida police team na wakhayangli ariji phung phaga khuina. Sotangaya pung chishat chikali SDBO Loitongbam Bimol Chant Nathanda Wangkoi Police Stations Wimiping na wakhayangna. Ocho jili gazang polero kariya khali band saka high cough syrup bottle shakani akong matili saksara phungzat kasa. G bottle akali milliliters shaka kazangna kari kathawaji Pundre Mayum Azad Ali Hoda Lilong Haurepa Makha Lekai Imphal West District Likapamina Kala Ariji Pungzat Kavai Valid Permit License Mazangtua Hangda Khalei Kayang Ariji Tribolidine Hydrochloride Eina Godined Phosphate Shijin Mavakapei Kala Substance Khaniji NBDSX Wazingly Regulate Kasa Arena Mipaju Widungli case Tasang Haira Maram Jing Sunda investigations that delay the hanga. Tobal Dam Abom Imphal East District Kutlai Haikasa Manipur Police in a central force na Pakwi Haira. Chili improvised explosive device IEDS Haikasala Paymi Haira. Mapitel reached Kamu village Kala Tobal Dam Abomli Sotang search and area dominations operations vada Team Jina cylindrical shaped IED aka 11 kg explosive power gel 801 explosive packet rada panga IED 3.420 kg kala cortex wire meter mag kada sampanga combined team G Pambi improvised explosive firing device Pambi improvised mortar bombs kahakmati Pambi improvised mortar bombs Kateo Katum, telescopic bubble Kazang digital day sight or more sight Zangda Kudlai, Agab Akai Natate Sampangaji. Security forces na Pakakui, Wat Bingji Tobal Dam Police Station Li, Misang Haira Dahanga. Mizoram Li Hokmao African Wine Fever SF, Zaluda Hapta Kaniwe Lungli Hok, Shapanga Abatrat. Tihaira gaji official na aya confirm sa Hairam. Hokmauji Mizoram wi kong trada gatumli zidle, Gazaji Ringyaophi Animal Husbandry and Veterinary Department AHVD na Hokala, Hoknau Shaka Satat Hairam. Hokmau Zadakale Gajiji, Guwahati Northeast Regional Diseases Diagnostic Laboratory NERDDL test Saka Haitili Ajahon Tarik Mukutang officially confirm Kasanaji. Kagazaji remitted Myanmar in Bangladesh Leret Lawanglai district li Haupok Laga Mamit district Shongs Wagazang Naji. Authorities na situation ji Ningajang in a young sang delay the hangam. Mizoram li ASF we Sakazu Shokra Shumhaira 2023 Mangli la Hokmao Jiwi in a hawk Tinka Shakati Hawa. Tinka Langda Satatawa 2022 Li ASF in a hawk 12,795 Tisang 11,686 Kada Satat 2021 Kum Hawk 33,417 Tihau 12,568 Sakatat Jiwi in a Lupa
334.14 crore tanar hawachi 2021 kum muhina thuida zadra ka haizing kum li ASF na Mizoram mui hawk farming industry li sagaza financially kashiman saikorung rum laka lupa 896.69 crores kaya da hanga Manipur li president's rule ka highly defend kasa state li jingkhari le phokhaira ka union home minister Amei na hanghaira Kabong jingkhari khuira khawai sarkar na meite kala gugi communities le chan ngasek khuika ta le kala athumui alungli la kharchan kasa leita leya shana hanga normalcy khuira khawai president's rule hi Manipur li atam chalak na haye kachila Amei na hanga situation jingri me haira normal mirin resume sahaira da home minister Amei na hanga Home Minister na gugi zo kala meiteli ngadadei da kharchan kasa gazi pamhaira da hangam kala ani khani shila ngasek ngrok haira ngai ron phakhamai shong manga wata lei gachi hangda ariri ning khari khawai malai mana chi haira maram hi Times Now Summit 2025 kazibli shana achahon sothang ngaya ka hangna ladwita ajewi khamataya pauping Manipur Rod Kamarat resolve kasahi ngalei hiwi matai mai thui gaji ot nga sap lungra da Rahul Gandhi na hanghaira Myanmar nainali mi thingkhalang da thisang haira thingkhani lang da saji haira India na khangjon operations prama hawpok haira Emporium Training and Consultancy Private Limited na Ukhrul District Administration ling shikda Emporium li khangasun career guidance ang ranangi rungmi haira Ajui pau hiling achang haira pau ngana da klei Nathum saikorali Ringyaophi kala khamhai simikshong sa seranu